Mo bibi akwaba bimba Attention TV, we inspire you more. Yen say Reverend Owusu Bempah, na say Prophet Owusu Bempah Yobia, or ye prophet for a year NPP, or ye prophet for NPP, ye can prophet and as a software where in the nim pass a media me war party dear a ye prophet Owusu Bempah. Na fi way election na eba na papa se ono won pen nwasem wote kwanche baby wo meye yibia na sebe esuko ne mabi ne nanim abeye famunti so wo be kase party A party B ne be win de bi wono de wote ne kwanche baby de bi MPP for ne said the papa wo bua baby sane abo na ho ane ye chichire no bua wontimi ndoje wo se wo ba na wotimi be e wo se wo ba na wo be kasa wontimi kase on kasa sa eye wontimi ko na chese kasa ne mu no akoye kasetia kakra wo mu kasa ya kasetia eye prophet Owusu Bempah na wo masatra mo afidie nso ade patcho do so po mu apipa e de afa Wontumi FM so e de call papa Owusu Bempah wo de mientie patcho no sane o mu siye no emra so for Owusu Bempah insist say video tape ko ni say na me papa minim so ye so pani enso so wo ye MPP ni a wo ye adwuma ma MPP me so ametie me ensen training me ye adwuma edema MPP ntina mete asisi a me ye adwuma edema MPP ye nyina ye fight for a common goal nti asem bi asibia no wadaroma meso nemu me paacho nia obi kan ye bia a wani anye ho enye no kre ni bibia no meje enfumuso no tum se nanka me wo ho kwan se metimi asia no mensia no e na abanesa enti mesrew wadaroma fache na mesuso mepacho se ne ka wa fidie so a atia wo anye wo de bia no ye pacho on record da sebre enye NPP communicator da sebre eye ensentrani a o ye adwuma for a pro NPP station so be ye adwuma for a pro NPP station a onye NPP communicator pacho da sebre or even polling station kra onye polling station executive onye electoral area coordinator onye constituency executive onye regional executive da sebre nye national executive onye government appointee da sebre nye adwuma ewo NPP headquarters. Enti this case say MPP for the yiso for Owusu Bempah Wontumi radio so di atam enti na MPP for pay the for it na de no nipa bebre afre na we kase and I think say sasem we esese ekokoda osofo kwame amo a wona ye we atakra wojama asemi wona wo soja gumu no you know it we also ensan training wonim say ensan training ka asem no wanka ni ya na say okana nya no kra we will not get it right always monti OKFM ho enka asem ntwempa empa ho choda bia montra Peace FM enka asem a enya no kra entwe ensan empa ho choda bia asem a asiwe no from today minim kwa me fa so abeye madwuma because me betan man kan PP asem a chema Wontumi ntimi peso se me ba na mbedi 1 hour 2 hours man kan Wontumi MPP asem a chema Wontumi onti market ya so aketua no de ma me no na boso me so de be ma me because otiwa obi be fro se be nkwasa asem be ka kire wo no ase nipa na ka chen se ye man 1 minute won ko ka asem papa emfa MPP ho already so na TV so a obetumi akoye anso be fro ana obete so aka se be nkwasa asem akire ebe select fo ni adof ahwefo nyina na afi yasre osopani Owusu Bempah ya adwuma ayeye no eye kasa adwuma ya adwuma ayeye no ye di information eye adwuma ena nyamini ni panimini nye ba bia na uti information na betuma ko wurewure mu a kosi ase ansa na abontia beka enti wo bekasa bebe wa benya no wrong bi wa benya no correct enti osofo Owusu Bempah ena no pay bebe ametie yi ena meka sa asem no menyam information no right ena mekanye mafomo nmi say ahaw because how okra nipa bebre ne frɛ wo say asema yatie ni e ma wo kyerɛkyerɛ mu e bia time a wo di kyerɛkyerɛ mu no ka de ba bibi foforo eni nti ana no pay me say gina fidie we ya so movement television ena Wontumi radio so apaw kyɛw say asema si ye no fakyɛ menyam information right de say bia da no na mentimi mpakyɛw no bi but asem no ba ye no ye team ye say da asem men kasa ye ne ye be kasa because so bia bon ye de no ko gina court on kasa ne lawyer kasa ma no na asem ne twa eni nti na da man kasa bi ye say bia ya ye nya ya adwen say ye be pacho enti
ye de nam baby nti enne ye fa fidie wi so me fa fidie wi so Owusu Bempah onfa asem no nche me onfa nche team no nyina information ye nya ne right papa ya na asem microphone te wase an asese a waye din senia last 8 years wo ye na asese a wo pese say ye husu before no say wo mo hye den husu because wo na wo ka eye ho nti papa anka wo pro mu kakra nka be de ekentwa background